tasbihu al-masdul filali mubarakalajiati wasiati bismi rabbi al-masdul filali kudus anta ya Allah kudus anta khalqi kudus anta ghairul mati ya man sulita udhunana arhamna kudus anta ya Allah kudus anta khalqi kudus anta ghairul mati ya man sulita udhunana arhamna kudus anta ya Allah kudus anta khalqi kudus anta ghairul mati ya man sulita udhunana arhamna ya Rabbana arhamna ya Rabbana asfaqu ilaina warhamna ya Rabbana aqbal ibadatina wa salawatina warhamna subhanakallahumma subhanaka ayyuhal khaliq subhanaka ayyuhal malikul masih ar-rabba bil qotota barik ya rabba abdika barik ya Allah abana lanci bis samawat lihat terkodasi suka lihat timalakatuka litakun masyatuka kama fisamai hasalika alaq usana kapapana tinggal yam wa afir lana zulubana kama nafiruna huwailon lil muslimina ilaina wala tukitna bitajibala inaji minasiri yanna lakal mulka wal quwata wa tasyata ila abada abadi amin. Assalamu alaiki ya Maryam al-asroi mutaliyatan hikmati ar-rabbu maki mubarakati yanti bin nisai wa mubarakati samarutu batini kisa ya Maryam al-qadisa walidatu lillah solili aslina nanul kototal ana wa fisyati mautina amin. Ya Tuhan, aku berseru-seru kepadamu, datanglah kepadaku segera, dan berilah telinga kepada suaraku, waktu aku berseru kepadamu. Biarlah sholatku padamu seperti persembahan ukupan-ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban petang. Awasilah mulutku ya Tuhan, dan berjagalah pada pintu bibirku. Tetapi kepadamu ya Tuhan junjunganku, mataku tertuju, kepadamu aku berlindung, dan janganlah mencampakkan aku. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan, dengan nyaring aku memohon kepada